Gavana wa Meru Kiraitu Murungi na ugite rwang'iro urimi ruri rungu rwa thirikari ya kaunti na abaterie kumenyithwa mantu jegie imera bionthe kinya kimera kia mira akiaria kigomanone gia kuruguria ikundi kathumba bia arimi ntere cia kaga na rietwa Meru Cooperative Forum. Kiraitu ugite gwatuika kwe mantu jagaithwa jagikurukwa jegie kimera kia mira no mwanka we na arimi bamenyithwe jonthe jara zethiritwe jagikarika kimerene giki mutugikare na chotariria. Muthenya jwana rwikundi mwanya bia ndwanyicia urimi ukamati na kinya SACCOS ni bethirite bakigwatanira na kuruguria ikundi kimwe kia ngwataniro ja kaunti ya Meru gikumenyekana ta Meru Cooperative Forum, kiria mugeni wa giti ya gukari gavana wa Meru Kiraitu Murungi na kiaria mwandiki wa ngwataniro iji Kenneth Gitonga na tariritie bimwe bitumi bia ngwataniro iji akiuga kiroto kiao ni gutigira ni bakuritaniria ngugi baria amwe kenda bagukaniria na kinya ukirio urimi kaunti ya Meru. Tutienda bautwe kukara tugia kawaruko tugetikaniria tukathithagia muntu ro gwetambaya kiamene twamwira gwe arimi batitithagwo transport yetitithagwo na tukaria mwe I believe tukomba gwetania batwe wendi bwetu ikurita ngugi na thirikari iria iri othayu ya county na inya ya national tutikurwa na thirikari indi no mwanga twithe tukireta into bietu kana agenda cietu na mawendekithia yetu kiri thirikari kendega tuthikira jana ndi avocado ni rejire injira iri tugatumira buru turi a Meru tumikishwa avocado ritejo kiumburuka rikuya gi cooperative rita mwanka China mbeje uchieje chiekiro ndene sako itukwenda bia mabietu bia ushirika bitonywa ni antu babethi na inya sana na itochokia nkatho no ntunura tu register cooperative cia bonda bonda na ara twina a lot of youth na itukwenda union icho njira ya kusave their competition kana library ya in the movement inene crop forum we karunga mau ikauga igachora tutethia na intobira twina bio mbechira twina cio kiri SACCOS na other areas tuchora tumboko bidhania kana gutethania among ourselves. Waziri wa Iwanda aja kaunti ya Meru Mengi Mugambi nethirite akiariria ndeto ciigie magamba kiri Iwanda bibi kwina magamba ya mainge jara jara society antu bake bishanani ontu bobo kana bobo bonge ibwega nontu forum ne yukiti inyo kinyayo hatua ya kuga tutebati gutera kanya na kwijangia mbeja ciaremi tugeta kotini forum wekaeja na kanya ka conflict resolution. Kiri munini wa gavana Titus Tochu na ugite iji neo njira yonka irega tumabokaniria antu betu batemenya kumathinene tuti organized. Umoja ni nguvu, utengano ni nini? Udhaifu. So no manga tubwate twete turi amwe nikenda tumbawokaniria biashara ichi ya marigo cha miraa cha all these crops we grow ni interdependent. So through this forum tukomba wekanira inya ikenda utermaro na thina tukomba kuandris twe forum tukore na tatomba kugita nikenda tomba ukire uterero kwarinjiletwe. Gavana Kiraitu nugite kuri na mawatho jamwe je Iwanda bakagarura tangerekano watho bwa kuga ukathuro ri no kuruba miaka 70 na watho bwa kuga wathuro maita jairi utithurwa kairi nya bagwe wananchi batebwani baigwa ugukara muno utehanwa muthia buru Kiraitu nethirite akiariria mawatho ja Meru ja kimera kia mira jarethirite akiregana na jwa kiuga akuga uthia na saremira no mwanka andikwe no gite license wagena munda jwa mira no mwanka wandikwe uro kamata mira no mwanka ayo license ni thirikari uro mikamata na ndege ayo license ingi license ucio the bandae nembe cia mira ikagitwa. Agriculture is devolved. Yani agriculture ni ngugi kwa ndinga wa Meru. Na kila we sheria shumbite kulitwa ni unibu kungitate ngita sheria. Tiwe kuthoma sheria shandiki ngatheti ni antu bangi. Kwa hivyo mimi napinga hizo sheria ambayo tuliandikwa. Kila iba kwenda kuleta sheria ni beye bambire twetariwa mira twithome twetekanirie. Kana tu those regulations nankwera ntuwa mirawa kama kweisho tutaenda hata kotini because those regulations are unconstitutional, they are illegal and they are null and void.
kuma kaga gĩcigo mbunge kĩa North Imenti nkĩripotera nteto cia werũ rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtugi Kare.